mun rang INP Mizo channel subscriber tele ngai thathin tu Songate in zain chipai kan bu ka cheu February ni sari thole ni ania dam taka in kan bei sei tun tum chu international news le politics lam kan soyanga Moscow dai fema Iran le Russia chuan drone siamna mun pui din an tumta The Wall Street Journal in a report danin Russia le Iran chuan Shahed 136 unmanned aerial vehicle UAV siamna tur mun pui din an tumani Iranian drone kamikaze le Shahed chanchin hi chu kan hretam to a Ukraine invasion a Russia ta nan tangkai hle ti kan hreveka indona hi alatok maidon lova Russia chuan Iranian drone alama mo zel don ti a hret chiang ngang mai Moscow bul naya asiam na mun puyan din don ta ni The Wall Street Journal chuan Moscow le Tehran hian kum khata Iranian drone sang rukvel zet siam theina tur manufacturing facility lian tak din tumin rampani anin puacha meka January thla khan Iran high level delegation mi panga te chuan hemit huwa hian Moscow anlo thlo to ni in a report Iran palai te how tu chu Brigadier General Abdullah Merabi, head of the Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Research le Self-Sufficiency Jihad Organization, and Qasem Damavandian, the head of Iran's Quds Aviation Industry, ani nahi aro pui hlom hle mai report in a tarlan zel danin he manufacturing mun pui thara hian Iranian drone engine masa ang nilo deu Russia le Iranin engine thar an siam dun dona drone hian hlazok athok thei tonga athok chak zok don bokani thani liam ta khan US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan lethal drone siam tumin Iran le Russia in ma an la ti alo soito a US intelligence input hi arin tlak viau ti alang le thin drone siamna mun puitur hi Moscow atanga mel zaruka hla yela buga khuwa ani January thla khan Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Russian force ten Shahed drone an nei zong atanga 88% zet an man zo to thu Twitter asiak an soidanin Russia hian Iranian drone somkuwa vel alakolani January thla khan Iran chuan Shahed 136 kamikaze drones te Moscow a delivera UAV drone zalia nia soeni a heng te hi an mang zo to nge kan soitak drone somkuwa vele ma chokha an na nei kan ti akhana tel nge tello kan hre chiang bik lova January le February thachung po hian Russia chuan drone mangin air strike anei ngun le ta a drone zali te hi chiar tel ani arin Ukraine laminan soidanin Iranian drones hi zangale somli vel an kak thlatoni Iran hian Fateh 110 le Zolfagar ballistic missiles tepo Russia alei tir don nia soeni bok Iran hian Russia siam Sukhoi Su-35 warplane alei ve don boka thathum chunga adon man beiseni Russia le India in lai chin na hi dinhmun khir taka a ommek ni in Russian envoy chuan a soi February ni ru nimin thotan ni khan Russian ambassador to India Denis Elipov chuan India Rights Network and the Center for Global India buat sai Next Steps in India and Russia Strategic Partnership All Friends New Horizons Conference a thu soyen geopolitics nasataka ain lumlet mega wangin Russia le India in lai chin na hi ngai tu takin a ommek hei hi United States le West ramten Ukraine boina thunun antuma wanga Russian economy ti chiat nana sanction manga rawan rel wanga ni ber ati Russian ambassador chuan ti hian a soizela United States hian India le China in rem lo na hi ama tang mangai takin man tang kaya tuma kumtam tak in lai chin na thatak lo nei to Moscow le New Delhi in kara hian in riat thiam lo na le
in rin ton na chi tu turin a enroll reng bokani Russia le India hian rupees le ruble manga insum don ton an tu mek lain US chuan India bank te chu a vo renga kan system hian khuwa khirna eng ma atok don lo chung hian phim khur turin US chuan India a hril rengani ati Alipov chuan Russia in India rama export akalpui chun zom zel tur thu soin Russian oil chung changa po West Ramten price cap oil man lo bi thlia takma se Moscow chuan petroleum products te hi India rama athon lut reng don atibok Russian ambassador chuan India ne in lai chin na huang rang ranga ti len hi Russia ina du ti soin rampani in lai chin na hian turam ma ti nat atum lova rampani tana thil tha kan ti mai ani amaro chu voina hian Russia le India in lai chin na hian be atok na saleya kan omna ram leilung azerin kan politics hi a in thak danglam na satoa kumsa ni som ni pania khan rampani in lai chin na in be ato na sat ber trum kan thlengani chu chu keima ni thil ti wang ni lovin US thui roi West ram tang ho te sual wangani West sanction awangin bungro thon chua logistics le sum chevel transaction ati boina sa hle Russia le India in lai chin na ader thong kati hian sanction wanga economic relation ke chia ka soina ni Russian ambassador chuan ati bok amaro chu heng boina zong zong ching fel tur hian rampani te hi anin po tha em maya tlang takin dudan le thuron anin hril thina West sanction awang hian rupees le ruble manga sum don na hi kalpuyani vostro account hon ani to a bank tenan mang thei to United States in lo soi thai reng ma se bank ten an du chuan vostro account hi an mang thei ani ati boka vostro account omzia chu Russian company le Indian company ten rampani currency manga olsam taka leile hal an kalpui theina tur bank account ani amaro chu Indian bank te hian West sanction an hlawa an bank atluk chiat mai an hlo thona wangin vostro account hi an mang thot ngam mai bik lova US in a lo vo reng bok nen Russia le India sarkar hmalakna hi bank ten an zui ngal ngam lo ani ber Russian ambassador chuan Pakistan chungchang soikayen Moscow hian Islamabad nena economic relation tha siama duani helai bial le India tan hian dinhmun der thong taka Pakistan a omreng hi a thalo atipok hiat thu soi hi tuitara soi fia chunzom le in South Asia biala turam ma hian Pakistan tluk chiat hi an du lo ti na soi fia le China le India boina chungchang zo na changin Alipov chuan India le China boina chin fel hun hi Russia hi chuan mudu pera Asia ram chau ni lovin khovel pum himna turin hei hi apoi moni ati Alipov chuan India le China hian ramri thuwa inrem lo na lian tak anneya indo na po lo om to thin kum somli lai in biak na po kalta a amaro chu in biak na bak hi boina soi fel dan kong dang ala omlo India le China te hian tiang hian ma la ru ti in thuron kapedon lova rampani kara boina ania Russia a in ro don lo atibok heng kanan soi te hi Russia ngai dan an ambassador in a soi chon te ani ve maya ani nataka chuan Russia hian India melma China le Pakistan hi kalsana tum lo ve vea in lai china tha siam puya tum zo kani chuero India tan him don lova China le Pakistan te hian India du dan anga ramri an son te ni ngot lo chuan inrem na hi a om mai don lo chuwangin a mel ma number 1 le 2 te nena Russia noya kun hoemo a engponi se US lam hi khezel phot mayang atiemo adu zok a eng zok hinge tha ang ti du athang theyani khati song khatun tumata na international news le politics to teya kanan ti chwa the ania
ngai thatu song te in chunga kan lo me